Hello my people, mwe mudukurikirana kuri Fofo and Bitre TV. Dushimiye wakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Nawe utarayikora ikora kugira ngo tubashe gusangira bino byiza bihari. Kuko mubibona twatumiye umupasteri urenze yagenza amahanga, twatewe iteka nawe yaduse kuri chaine yacu. Hari abamukunda benshi bamudusabye ko twomuzana, ariko uno munsi yahageze. Asigaye pastor, kaze mu kiganiro wenda wakwibwira abantu badukurikirana batakuzi. Yes. Nitwa Pastor Ntagawa Noah. Turi Burundi. Wishema cyane n'iteka ryo kuganira n'umuvandimwe kuri channel ye. Hajya no channel zibi? Ni channel zibi. Nimwe. Mugira umugisha cyane abatarakora subscribe mwarakereje. Amakuru ari ahangara aryoshye abantu murabona ko ari na smart, kamereze kumwerekana yambaye neza guhera hasi kugera hejuru. Birashoboka ko ibintu bimeze neza no mu mutwe ashobora kuba ateye pass cyane. Rero Imana ibaho umugisha kandi mugubwe neza. Ese pastor, ni ryari watangiye wamenye ko Imana yaguhamagaye ngo uyikorere? Byaje ryari? Ni ryari wamenye ko ufite umuhamagaro w'Imana? Uyu mungu nabwiye ko yambaye neza n'indani ni kwameze. So ni maze kuri full time kugira ngo ntangire gukorera Imana ngize nk'imyaka 5. Nta kindi kintu na kimwe ndi kuvangamo. Ariko nyuma mbere yaho araniga gishuri, ariko nanone nkorera umurimo w'Imana, n'indi mirimo itandukanye nagiye nkora isanzwe mu buzima busanzwe. Nabwo nakoreraga Imana, nabayeho umwarimu ho bukeya mu ishuri, nakoze mu bintu bitandukanye, mu ma restaurant, nakoze ibintu byo gutransfera amayinite, nakoze mu kabare. Mukabare? Kuruba ko wavuye kure. Ari abantu guseruva sinaseruvaga, ariko nakoraga kuri comptoir ahantu ari ifaranga bakampeza ifaranga. Oya kujya akazi nakazi. No ico. Ari abantu benshi bazakubona kuri platform yivuga butumwa ntibamenye ko nyuma yaho hari ibindi bintu byinshi bagiye utambuka. So ariko muri iyo myaka 5 kuva muri 2019 muri 2018 muri fin kugeza none nta kindi gikorwa ndasubira gushira mu mutwe no gukorera Imana gusa, nta kindi kintu. Asigaye uno munsi dufite content yacu tidutinda mu bibazo. Zankwereka ifoto uwo muntu kweretse nimba umuzi umuvuge ibintu bitatu. Sante yitwa Mike Fitumukiza Michel Alexi, n'umuhungu w'umusama wo mu Gatenga. Arangwa n'ibintu byinshi, ariko icyambere nuko icyambere no umuntu w'ubwenge. Umutwe wiwe agiye ubwenge uteye ubwoba. Cyagatatu, icyakabiri ni umuntu smart. Iyo uhuye nawe Michel azakara intoki ziwe kisiga ihuzu ya Michel umuraba w'ipataro uzura ngo ni wembe uko amwikisha inzara. Ikindi cyagatatu umuntu uba muri Amerika. Ni umuzungu wirabura ubahanze yitwa Huduma James. Kwazanya abanyabwenge gusa. Nukubera nawe uri umunyabwenge. Icambere ni umuvuga butumwa ukomeye mpuzamahanga, haba mu bwoko bwacu ndetse no mu bwoko n'andi moko yose muri rusange. Ari mu bantu bakoze ivuga butumwa ryeruye cyangwa se ivuga butumwa ryiza ryo kuzana abantu kuri Kristo muri za Sudani nahe. Iyo ugaragaje kureba inyuma yiwe ibintu yagiye akora zivuga butumwa ni ibintu bikomeye cyane. Kuvuga ngo icyambere nuko ari umuvuga butumwa ukomeye, cyakabiri nuko ari umuntu w'ubwenge utanga message, bisaba ko uja mu mwuka, isaba ko ugira umwanya wo gutekereza. Hanyuma ikindi cyagatatu ni umuntu wazanye influence mu rubyiruko cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacu. Nawe ubu ngubu akaba barizwa muri Amerika. Revera Gisa Kado. Revera Gisa ni umuntu wazanye influence cyane mu rubyiruko ndetse no mu bakuze, akoresheje igisirimba. Ari mu bantu b'abasiniya bakoze igisirimba ku rwego komeye. Manyamurenge se niwo barakizanye? Oya, hari abandi baje imbere yiwe, ariko nawe mu gihe ciwe no kugeza n'ubu ngubu aracara umumento w'abantu benshi kubijanye n'igisirimba. Cyakabiri azwiho kuba ari umurevera w'ikanisa ryitwa Foursquare Kimironko mu Rwanda. Icyagatatu akamenyerwa no kuba ari n'umuvuga butumwa, kandi dushima n'Imana ko muri iyi minsi Imana yamubakiye inzu imweza n'imodoka izi zibiri kandi umwaka umwe cash.
yitwa Dr Musinga Emmanuel Rupande niyo mazina yiwe gatatu. Uwo mugabo rero ubu nyine icyambere ni umuntu w'umudokiteri kwanza zumvikana ko ari umuntu w'umunyabwenge wize. Cya kabiri ni umuntu ugira amateka akomeye yo kuva kure. Yanditse igitabo ejo ku cyumweru none kuwa mbere ejo ku cyumweru yamuritse igitabo cyitwa ngo ni Never Give Up, kuvuga ngo ntugacike intege, ntukemere ko satani akubwira ko ntacu tuzogeraho, kubera ko yavuze background yiwe yakoze yacuruje amandazi bishop ni kuko nawe wagiye mu kabari yacuruje amandazi yagiye muri Amerika akora muri company ngo zijanye no gukubura n'ibindi bimeze nk'ivyo. So ntabwo yigeze acika intege. Urumva ko no mu bishop akaba n'umunyabwenge wize agasura kandi akaba n'umuntu ufite amakuru asubiza nk'abantu intege kugira ngo tibacike intege, kuko nawe yavuye kure ubu ngubu ari kure kandi ahageze no kure kandi aratwizeza ko kuba Imana yaramukuye kure natwe Imana ishobora kudukura kure ikatugeza ahantu nawe ageze heza cyane. Michel yitwa Michel Revera Michel twarabanye cyane twarabanye. Cyambere azwiho kuba ari umuvugabutumwa avugabutumwa. Cya kabiri azwiho kutazasaza ntiwomenya ngo imyaka ya Michel ngana gute agira itoto ni ukuvuga ngo ni umuntu w'itoto. Cya gatatu ni umuntu uri smart kwambara gusa neza yugereze mu wiwe imyenda yiwe birato byose aba ari umuntu uri smart mu buryo ubwo ari bwo bwose. Akunda gusenga ndi gisirimba kandi yabaye n'umurevera igihe kirekire kandi ari ndi mu bantu banyuze mu maguru yiwe buriya ndi mu bantu yatoje uzotuma ni wagutoje mu bosi we wenyine ariko nawe twarabanye. Yego twarabanye cyane atwigisha gusenga twereka tukiri batoya. So ni umuntu mukuru. Solange Kofi yitwa Solange Kofi, Madame Solange Kofi azwiho kuba cyambere Imana yamuhagurukije muri iki gihe mwivuga butumwa, hanyuma akaba ari umuvuga butumwa urimo gutanga message nayo ifite ubwenge ifite ireme ico bitireme. Icya kabiri akaba hazwiho kugira umugabo w'umustar w'umushamburizi umugabo wiwe ni umustar witwa Kofi Ruberangeyo. Azwiho muri kino gihugu cy'Ubujumbura ndetse mu cy'u Burundi ndetse no hanze yaco kuba afite impano zikomeye. Kindi ni umuntu vorisha n'abantu bari kuzamuka mu buryo bw'ifaranga, akamodoka gasa neza winjiramwo umva kwifotorezamo. Yitwa Beatrice Kanziga azwiho cyane ku bintu bitari byinshi ariko mu byo nanje byinshi ariko ibyo no vuga byihuta. Icambere azwiho kuba ari umurevera pasteur w'ikanisa yitwa Betami niba mu Rwanda. Agasubira kandi akamenywaho kuba ari umuvuga butumwa uri authentique. Cya gatatu akamenywaho gukunda igisirimba. Akunda igisirimba cyane. Abantu benshi bakunda this is my friend itwa Mujanama Felix. Felix agoye kuvuga se. Felix ari mu bantu Imana yahaye impano yo guhagarara imbere y'abantu akababwira ijambo akarikura mwisi yakure akayizana buri muntu wese akayimwegereza ukiyumva kuvuga ati no uyu muhungu yangendereye twararanye azi account yanje azi bitekerezo byanje azi uko nasize mu nzu kubera ko yahawe ishurirwa ryo ku rwego rukomeye. Kuvuga ngo ari mu bantu bari kuzana influence mu ijambo ry'Imana muri no generation yacu ry'ubwenge riri smart kandi rifite ishurirwa ryo ku rwego rukomeye ushobora kuba ya impacta abajene buno munsi abakecuru abasaza ariko cyane cyane abantu bafite understanding zimeze neza. So Imana imumugisha cyane aso yatuye mu Rwanda. Gapapa ari mu bantu bakundwa cyane. Imana akundwa cyane kubera imyitwarire yiwe kubera imivugire yiwe kubera ubudasirimba. Vangwa azwi nifuga butumwa ariko akamenya gusa kandi kuba ari amajambo azavuga akurura abantu gakurura imitima y'abantu bagashubiza kwitegera n'igisirimba ari mu bantu bakunzwe cyane. Ngo simuzi cyane ico muziho yitwa Papa Legend. Ico muziho no kugira cano izishiraho utuntu twose umuntu unyereye abanyuze kwa Papa Legend yuvuze ijambo rigasimba abagutoye. So agasura akamenyekana kuba ari umuntu utegura ama festival y'abanyamurenge muri Kenya gatanga ibikombe ku baririmbyi
uvuga ubutumwa ku bandi n'abandi bene izo ngibyo. ese biriya bintu akora uzubona azasebya abantu cyangwa wenda ni content we yazanye yo kwishakira wenda ku buzima niko no ni umudandaza so ari benshi bazavuga ngo azawuzana ngo ni ugusebya abantu ese wifata gute ni umudandaza kandi umuntu aba yanyereye ni ariko bituma benshi ça fait partie de la vie bituma benshi batavuga amakosa akavuga nivuga amakosa papa legend arantora so navyo muri yo side nayo ni sawa cyane. Serugo Ntagorama asigaye ngo yitwa Witonze. Azwiho kuba ari umuntu uno kwita ngo no motivator, umuntu uzana motivation, uvuga ngo mubonye igitaramo kukira manuka mugaya Serugo mikoro abantu abari wasinziriye ufite stress ufite ibibazo uvuga ngo ashobora gufasha abantu kugarura morale, abantu bakitse intege, abantu bari mu kababaro, abantu bari munani, abantu bagasusuka bagaseka ingingo zigakinguka. Serugo agasura akamenyekana kuba ari umushamburizi buriya agashamburiya bikomeye agasura kandi akamenyekana n'umuntu ukunda gusenga. This is my pastor wawe pastor nabaye mekanisa giwe ndamwubaha ndamwemera ari mashumba nigiraho ibintu byinshi nubaha umunyamavuta ukugwego rutebwa yitwa Pasteur Ruganirwa Sunzu Paul Hezekia. Ayo mazina yaswaruye yase yase narinzi gusa Pastor Sunzu yitwa niyo mazina yiwe akaba ari umushumba uyoboye itorero yitwa Cornerstone Goma ndetse ribana hano akamenyekanaho kuba ari umuvuga butumwa uvuga ibyo akora kandi ukora ibyo avuga. Yitwa Apostle Mbayahaga Isidore. Azwiho kuba ari umuntu ukora ibintu bizivuga butumwa muri kino gihugu ndetse no ku murongo wa channel wa YouTube akagira n'ikanisa gitwa Vision usanzwe rikorera muri Cibitoke. Uwo yitwa General Sematama Charles azwiho kuba ari umuntu w'intwari gwanirira igihugu akadefanda ubwoko agafasha n'abantu benshi kugira ngo basubirane ibyiringiro, afasha ababyeyi kugira ngo badatakaza icyizere badapfa ngo bashireho bakomeze babeho. Gwiyereka my friend nawe ari mu bantu nemera cyane, ni umukozi w'Imana ubu nyine ari Kampala mikanisa gitwa Jacobo arimo kubwiriza ubutumwa bwiza. Hanyuma azwiho kuba ari umuvuga butumwa ndetse akaba afite ubutumwa bw'iyo buri tantike buhamagarira abantu cyane kuja kumusaraba no kwihana ibyaha kugira ngo barushizeho gutungana babebera imbere y'Imana. Kundi gisirimba ndetse akaba afite cyane Tungane Olivier Pasteur azwiho kuba icyambere ari umuntu uzi kudandaza cyakabiri akamenyekana gucuruza imyenda gucuruza ikibanza cyo hano mu isoko mu Ijari. Agasura akamenyekana kuba ari umuntu w'umuvuga butumwa, n'umuvuga butumwa usengera mu kanisa gitwa KDP. Agasura akamenyekana kuba ari umuntu ukunda igisirimba, n'umuvuga butumwa, n'umucuruzi, n'umunyagisirimba. Agasura agatanga n'amafraze ashobora gufasha abantu gusubira n'uvuga ngo tungane ntofo ko umuntu ari muri stress akunda kuba ari morale ibintu byose ari ibintu biryoshe cyane. Numva akora ibintu byinshi kujya bazavuga mu Giswahili ngo mpenda buwiri kama karamuponya gutatahise nk'ikindi kintu yakora ibintu byinshi ariko kandi uzona ari umunyamwete kandi abikora neza. Tumwayimana Dr. Paul Gitwaza Muhirwa ibintu bitatu azwiho kuba ari umuntu wazanye influence mwisi mwivuga butumwa agasura akazana influence cyane mu Rwanda mwisa na mitima mu bibazo bari barahuye nabyo by'intambara za genocide n'ibindi. Agasura kandi agasubiza nk'abandi ikizere cyane kubigisha ko batagomba gutakaza ikizere, bagomba gukorera amafaranga bakizera Imana. Agira imisozi irindwi akunda kwigisha icyo bita ngo ni sphère mu Gifaransa. Akunda kwigisha umusozi witwa sport, umusozi wa entertainment, akitwa umusozi w'ubucuruzi, umusozi w'ubunyamakuru, umusozi wa religion, umusozi wa politique, umusozi wa business, n'umusozi simani ariko n'imisozi irindwi. Uvuga ngo ni umuntu ufite ubwenge ku rwego Imana yahaye mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse no muri kano karere ni number 1. Ubwe nubona Gitwaza uzamukwita salute. Yitwa Solange Masengo. Azwiho kuba ari umushumba w'itorero ryitwa Foursquare.
hanyuma akaba n'umubyeyi w'abana mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Agasura kandi akaba n'umuntu w'umunyarukundo ufasha abantu cyane mu buryo butandukanye, waba ari amafaranga, yaba ari imyenda, yaba ari kuko nk'ubu ngubu bafite topic yawo y'umwaka ivuga ngo gushira urukundo mu bikorwa. So yakoze ikintu muri overnight niba nzibutse neza cyangwa mu materaniro, afasha abantu imyenda, ibitenge n'ibindi bimeze nk'ivyo. Ndetse agenda agira n'abantu neza mu buryo butandukanye, agakunda igisirimba ndetse agakunda no kwigisha ijambo ry'Imana no gusenga. Agakunda n'ijambo ry'Imana rero authentique ihamagarira abantu kwihana ndetse no gukiranuka kugira ngo bazaje mu ijuru. Nanje particulièrement inshuti yanje yampaye no kwifaranga. Bishop Masengo Dr. Uwo muntu ikintu gikomeye abantu benshi bamuziho inshuti y'urubyiruko. Ni inshuti y'abasore, ni ukuvuga ngo ni umuntu wese ufite impano nziza ushaka gutera imbere kandi witonze ushaka kugera kure. Iyo wegereye Bishop Masengo aragufasha ku rwego rukomeye. Twebwe jewe ndi mu bantu yafashije n'abandi ni benshi cyane yagiye yafasha kugira ngo impano yabo irushizeho kumurikira abantu benshi. Kuvuga ngo ni umuntu facilita abanyempano, abana beza, abafite ubwenge mu buryo ubwo aribwo bwose, mu mpano yo kuririmba, mu mpano yo gusenga, mu mpano yo kubwiriza, kugira ngo gucuranga, kugira ngo ubashe kugera kuri standard nziza. Aragufasha akagufata ukuboko akakugeza hari wowe ugaruka kumushimira, utogaruka kumushimira, ariko aragufasha akagutereka ahantu isi yose kagutora kandi kakumenya. Akaba n'umuntu wize amashuri ndetse akaba afite n'inshingano zikomeye haba mu buryo bw'umwuka, haba mu bihugu, haba muri education, haba muri ibintu byinshi bitandukanye. Ni umuntu ukomeye kandi umukozi w'Imana. Kiriki hitwa Kiriki. Azwiho kuba yarazanye modele yiwe yo gusirimba abantu bose. Yavumbuye modele yiwe twa tuyimenye. Bango yazana igisirimba, yazanye igisirimba ciwe, aba muri style ziwe zigisirimba. Agasura akaba n'umu producer, akaba n'umuntu w'umuhinzi w'indirimbo, ndetse akaba muri no minsi yarafunguye cyitwe ngo ni igicaniro cya kabiri asanzwe abantu bakorera ikanombe, bagakorera mu murimo w'Imana. Yitwa Apostle Sebagabo Christophe. Azwiho ibintu bikomeye cyane. Cyambere afite chache yitwa Calvary Wide Fellowship Ministry ikorera mu Rwanda ndetse no mu isi yose. Akamenyekanaho cyane ku mpano yo gusengera abantu ndetse no guhanura. Akamenyekana no gutanga ijambo riri mu ubwenge. Agasura akamenyekana kuba ari smart imbere, ayambara neza, mu mutwe hasa neza. Ni umuntu wize ufite ubwenge, uwinspira kandi urimo ufite umwivuri utwikiriye abantu benshi, urestore y'abantu benshi. Abantu benshi bageze barajya bagahaga, bafite ibibazo bitandukanye, bagataha baguwe neza, imitima yabo ikaruhuka. Ndutira yitwa Ndutira Beatrice. Ndutira bose azwiho kuba ari umusitari wazanye indirimbo, wabayeho igihe kirekire kugeza n'ubu ngubu mu ndirimbo ziranya kandi zihimbaza Imana. Ni umuntu wakunzwe n'ubu ngubu aracakunzwe. Akaba yarahuye n'umugabo nawe w'umusitari witwa Dr. Bea, umucuranzi wo ku rwego rwiza. So ni umuntu ukunzwe, ni umuntu wazanye influence kandi wafashije abantu benshi mu rwego rukomeye mu bijanye no kuririmba ndetse no gukorera Imana mu buryo butandukanye. Yitwa Museveni, inshuti yanjye cyane. So Museveni ikintu cya mbere azwiho ni umuntu ukunda igisirimba cyane. Cya kabiri akaba imfura yo ku rwego rwiza. Cya gatatu Museveni cyo kwirengagiza, iyo muhuye aragufasha muzo ashoboye kandi akarushirizaho kukugirira impuhwe no kumva ko hari ico yo kumarira kugira ngo nawe ugire ico kwimarira. Tiyo gusanga ku nzira afite imodoka ngo zo gusige cyangwa ngo nurari wabo ngo yama kwirengagiza. N'umuntu ufite umucyo mwiza wo gufasha abantu no kubitaho. Yitwa Napoleon. Azwiho kuba nawe n'umuhanuzi. Cya kabiri akabaho azwiho gushaka ifaranga cyane mu mujyi wa Kigali, acuruza amamodoka n'ibindi bikorwa bitandukanye. Hanyuma akamenyekana nawe mu gukunda igisirimba cyane. Ese turangiza mfite ikibazo cyane mfite kubaza. Ese pastor niki kintu wigeze ukora uricuza? Uravuga mu myaka yawe kiri mutoya, uravuga kino kintu wonsubiza inyuma basi sinosubira kugikora? Uzi wicuza ukavuga kino kintu
naragikoze ariko inza nicuza. ari umuntu nigeze kugirira icyizere muheza ibikorwa twakoranaga arangiza arampemereza ku rwego umutima wanje uja kura amaraso ravirirana ubwoko burahagarara numva isi ibaye ntoya. So nuvuga ngo kuba umuntu naramwizeye nkamuheza responsibility nkamuheza ibintu byanje birimo ubutunzi buri hafi nk'ibihumbi 10 by'idolari akabijana simenye ndakuyemo na samfra biri mu bintu kabisa zavuze ngo se niki kandi birizivuga ngo wizera umwana w'umuntu avuma. So ico gihe gaza no uzamitekereza nkavuga ngo iyo mbimenya simbira kuzo niki wo mubwira wenda aramutsa kubo iwe bo naramubabariye byararangiye gusa nawe Imana imugiriye neza akagira umutima mwiza ibintu ibyo bintu zanje akabigarura yabagize neza ariko jewe naramubabariye naramuhebeye ko azumva iwe gusa umutima we n'umukomanga nawe kumva ko yo tunganya akagarura ibintu z'abandi yafite zo byiza ariko atabikoze jewe narabizibukiriye ntabwo kibikurikirana. Niki wobwira ko abantu badukurikirana abantu bose mudukurikiye ndabifuriza cyane intango z'uyu mwaka twacari mu kwa mbere hanyuma ikintu gikomeye gusa no babwira ntagire umuntu uzo guca intege kandi ntagire uzo gucogoza gukora neza cyane kwikorera wewe kuko uyu munsi numara kwigira ukikora ukaba mwiza abantu benshi bazogushaka abantu bazashaka umuntu wifite ntago bazashaka umuntu baza kugira. So umuntu namara wowe wikunde wikorerere neza wifashe ubwenge wige cyane nk'abajene umujene nza nkunda kuvuga ngo umujene akwiye kurangwa n'ibintu bitatu ibindi bingana ibindi bitatu ibyo bintu bitatu iyo bifite cyakindi kintu nakimwe wobura icyambere ni ugutunga Yesu ugakizwa icyakabiri ugakunda kwiga ukagira ubwenge ku rwego cya gatatu ugashaka ifaranga hasi no hejuru faranga uzifite nubwo batarize bizose vango iyo ufite Yesu ukagira ubwenge ukamenya kuvugana n'abantu ukamenya ibintu kwandika ukavuga ukagira n'ifaranga mu ikofi ufite this mwisi no mwijuru sinzi arakantu wenda ari umunyamurenge ejo bundi wabonye kuri YouTube bamucishaho yavuga ngo ni Imana ubwiwe warabibonye ese kura muntu watekereje gute ukibonira ko yakoze nukumsengera yacanganyikiye umusengera ndetse hari n'abantu bari kumwe nawe bakarushiza kumusobanurira. So hari gihe umuntu afite understanding utumenya cyakora nanje no kwireserva ko turabana ngo tuvugane numve mind ziwe ariko ku bantu wenda bamuzi bumvishe yarayobye uwo mwereka umucyo bakamwereka Kristo akarushiza kumurikirwa agasobanukirwa cyane. Asigaye pastor turagushimiye wakoze kudutera iteka kuri Fofo Bitre TV nukuri twabyishimiye tugize iminsi tugushaka ariko no musi twakubonye twishimiye cyane. Amen. Kandi waduteye iteka tiwadusuzuguye turi munsi yawe ariko turi munsi yawe kona reba kwanza ukuntu usa oya turi munsi yawe nukuri nkiyishe nete yawe yonyine umbwire nyigo asigaye wakoze nukuri turagushimiye. Asigaye abantu bakunda Pastor Ntagawa mugende mukore subscribe mumwereke imitima muri comment asigaye ciao